Akarere ka Rwamagana kaba mu kahe karere? Kaba mu kahe karere? Oya Rwamagana iba mu kahe karere? Noya nibyo mu bari siyo ngo biyare kubisho. Rwamagana iba muri Kayonza. Rwamagana iba muri Kirehe. Kaba muri Kibungo burasirazuba. Akarere ku karere n'undi akarere. Iba muri Subazuba muri burasirazuba n'ubu. Muri Subazuba. Rwamagana iba muri Kayonza. Yego. Nibe. Kayonza se yibahe? Kayonza nayiba umeze muri kugeza Nyagatare. Urenze muri Rwamagana. Urenze muri Rwamagana ni Kayonza uva muri Rwamagana uje muri Kayonza. Ari n'inzu biyashatse araha. Ese Noheri uzi kubura ahantu umuntu yagushyira. Oya nje ngubwiye ibintu bihari. Uravuga Rwamagana iba muri Kayonza. Kayonza ikaba muri byose ni kimwe n'abaturanyi. Ni nko kumva ngo Gisozi. Okay, Bugesera iba herero. Iba mu kahe karere? Bugesera? Iba muri Bugesera n'ubundi. None si byari bihagije ko. Iba muri Bugesera. Ese Kigali igira turere tungahe? 30. Uzaruzga tungana. Nitune wanje. Ariko ubwonko bwawe bari kukuvana. Ubwonko bwe bari bafashe ibintu bya plastique bari kwaka batunyagirizamo. N'amaso utuhese. Ne dutatu ntabwo ari tune. Okay, dutatu Gasabo. Nyaruge